بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Nashimira Allah subhanahu wa ta'ala, Imana ishobora byose mu bihe byose, iyo twambaza tunasingiza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nyagasani Imana, bohora imitima yacu tubashe kuba twayoboka inzira yawe igororotse mu buryo bugororotse kandi burambye, maze umurikire amaso yacu tubashe kureba urumuri rwawe, ubashe kumurikira amatwi yacu tubashe kuryoherwa n'amagambo yawe, maze uyobore intambwe zacu kugira ngo tugane inzira yawe. Nyagasani Imana, uyobora ushaka uko ubishaka, twishyize mu biganza byawe, turi abanyantege nkeya, tuyobore. Ugaburira ushaka uko ubishaka, turi abashonji baje batakamba imbere yawe kugira ngo ubashe kuba wagira ubuntu tugirira. Ineza yawe nitubeshaho, si ubwenge cyangwa imbaraga twaba twifiteho. Amahoro n'imigisha n'ibisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, umutoza mwiza, we mujyanama mwiza, akaba n'umwarimu mwiza. Ubwiza bwe bw'ubumenyi bwe n'ubw'abanyeshuri be bigaragarira mu bikorwa kurusha ukuntu byumvikana mu mvugo. Niyo mpamvu mbagaragu ba Allah nifuje yuko ikiganiro cyacu cya mbere twagira icyitegererezo mu gahe gatoya Allah ari buze kuba dutije aba banyeshuri bize ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, abakuzuza iyo nka igihe bonkaga, ndetse ntibacicishiriza ngo bagire ibyabatambukaho mu kuba inyenyeri zimurikira isi yose. Hari imvugo itubwira ngo as-sahaba kan-nujum, abasahaba cyangwa se abigishwa b'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam bari bameze nk'inyenyeri mu kirere. Aynama ihtadaytum ihtadaytum, aynama iqtadaytum ihtadaytum, iyo ariyo yose mwakwigana mwayoboka. Abari abizerwa muri buri kimwe kandi bakanizera uwo ari wese bahuje imyemerere mu buryo buhambaye. Munyemerere tuganire kuri Abu Dharri al-Ghifari. Abu Dharri ni izina ritari rishya mu matwi yacu. Ndahamya ntashidikanya yuko bishobora kuba atari ubwa mbere twumvisha iri zina, ariko bagaragu ba Allah ryari izina rifite ubusobanuro burenze imitekerereze yanjye nawe. Ni izina rifite uburemere utapimisha umunzani uwo ari wo wese n'icyo ari cyo cyose bitewe n'uburemere bwaryo. Abu Dharri ntiyari umukire mu bakire ngo tumutake dushingiye ku mutungo yari atunze. Abu Dharri ntiyari umunyacyubahiro mu banyacyubahiro ngo tumuvugire ku cyubahiro yari afite. Abu Dharri yari afite ubukungu bwa la ilaha illa Allah bwamaze kuzura umutima we, nk'uko byaje muri hadith. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yicanye n'abasahaba, iranje ibaza Abu Bakr, amubaza ngo kuri iyi si ukunda iki? Abu Bakr avuga ngo kuri iyi si nkunda ibintu bitatu. Arabivuga mu bintu byiza, gutanga, gufunga n'ibindi byiza. Abaza Umar ati wo kunda iki? Nawe arabivuga. Abaza Ali na Uthman, bose bagenda babivuga. Abaza Khalid ibn al-Walid n'abandi basahaba bari aho ngaho muri icyo cyicaro bagenda babivuga. Agera kuri Abu Dharr aramubwira ati wo kunda iki kuri iyi si? Aje amubwira ati ya Rasulullah, nkunda bitatu muri iyi si. Cya mbere nkunda uburwayi, akunda inzara, akunda n'urupfu. Nibyo bintu nkunda muri iyi si. Islam, murumva wakunda ibi bintu ra? Ntekereza ko ibyo abandi banga we byari ibyo nibyo yagiraga gute? Yakundaga. Bamaze kubera iki? Mwebana yatangajwe n'ibi bintu Abu Dharr akunda. Se kubera iki? Arambwira ati nkunda inzara kubera ko inyibutsa abashonji, kanyereka ko hari abandi baba bayi nkanjye. Akunda uburwayi kubera ko bunyibutsa Allah subhanahu wa ta'ala.
maze nkakunda urupfu kubera ko nzaba ngiye guhura na Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu ni Abu Dharr bagaragwa Allah. Uyu munsi rero ntabwo tugiye kureba Abu Dharr nka Abu Dharr gusa ku zina rye, ahubwo turamurebera ku bisingizo byamurangaga, turamurebera ku kwizera yari afite no kwemera kuba umwishingizi wa bagenzi be no mu bintu biremereye, igihe cyose yumva yuko wagiye kwishingira ari umwemeramana nyakuri, ko umuntu yakwishingira mugenzi we. Iyi ni inkuru duhabwa na Umar ibn al-Khattab kubera ko yabayeho mu gihe cy'ubuyobozi bwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Atubwira ati kana Umar ibn al-Khattab fi majlisihi, igihe kimwe Umar ibn al-Khattab yari yicaye mu byicaro bye yicaranye n'abasahaba batandukanye, no muri abo basahaba bari bicaranye harimo umusahaba witwa nde Abu Dharr. فجاءه شابان ومعهما رجل من سكان البادية. muri ako kanya bari bicaye aho ngaho bagiye kubona babona haje abasore babiri baje bafashe undi musore, ariko uwo musore bari abantu bigaragara yuko bari baturutse mu cyaro. وعندما دخل عليه الشابين أو basore ubwo binjaga kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala bayise bamubwira bati qala li Umar, bayise babwira Umar baramubwira bati بأن هذا الرجل قتل والدهما. bayise nta kujijikanya nta kubeshya avuga ati na'am nabiciye se ubabyara. سأل عمر الرجل كيف قتلته. ako kanya Umar ibn al-Khattab yahise abaza wa mugabo amubwira ati wamwishute. فقال الرجل, umugabo asubiza Umar ati بأن أباهم دخل إلى الأرض الخاصة به فجمله فحاول منعه ولم يمتنع فضرب عليه حجر فأصاب رأسه فمات. wa mugabo atangira kuvuga uburyo yishemo se w'aba bana, ati uyu mugabo yinjiye mu murima wanjye arandengerera, ndamubuza aranga ndanje mfata ibuye nsa nk'uri mutera, ryabuye riragenda riramuhama rirangiza riramwica. أصدر عمر بن الخطاب حكمه بإعدام الرجل. ako kanya Umar ibn al-Khattab yahise atanga itegeko ry'uko uwo mugabo agomba kugira gute kwicwa. al-qisasu bil-qisas, uwisha agomba kugira gute kwicwa. Umar ibn al-Khattab yahise atanga itegeko ry'uko nawe agomba kugira gute kwicwa. وكان هذا القرار طبقا للشرع دون محابات لا للشاك ولا المشكو في حقه فقط تطبيقا لشرع الله. ابن عمر بن الخطاب بكرة yagendeye ku mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, atari ubusabe n'ubushake bw'uwareze cyangwa se ngo abari uguhemukira no kudaha agaciro warezwe, ahubwo bwari uburyo bwo kubahiriza amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. استحلف الرجل عمر بن الخطاب كي يعطيه فرصة ولو ليوم حتى يعود إلى أهل بيته فيخبرهم بما كان فهم ليس لهم إلا الله ثم هذا الرجل الذي يعودهم. ومugabo aranjambye ati Umar, ndakwinginze ndagusabye ndakwinginze ndagutakambiye, nyemerera umpa amahirwe byibuze nsubire iwanjye mu rugo, njye kubwira abantu banjye ibigiye kumbaho, hato batazanshakisha bakambura cyangwa bakantegereza bakambura, bamenye yuko ngiye kwicwa ndetse banamenye n'icyo ngiye guhorwa. cyavuga kiri kumvikana. ajambye ati wallahi nta wundi muntu bafite wabitaho nyuma ya Allah uretse ngewe. sa'ala Umar man yukaffil hadha ar-rajul. ako kanya Umar ibn al-Khattab yahise abaza avuga ati se wowe urabona ari nde wakubera umwishingizi yuko uzagaruka? impamvu ntituzi iyo turuka, ninde wakubera umwishingizi yuko ugiye kugenda kandi uzagaruka kuri icyo gihe uri muri ampereza? walam yataharraka ahadun min al-hudur. abari aho ngaho bose bararuciye bararumira. ni gute wakwitangira umuntu utazi? bararuciye bararumira, habura n'umwe wazamura avuga ati ngewe ndi tayari kumubera umwishingizi, nagende ku munsi azagaruke.
فهذا الرجل المجهول يمغونا غيرازغي فلا أحد يعرفه أو يعرف عنه شيئا نانوم يورو موزي نانتيم يبالي بموزيه كما أن الجميع يعرف الصرامة هم ينقوا بانوبو سباري بازيكو عمري يعني أي دايركت سنتكون أبي سوانورا عمر بن الخطاب ubwo niba umwishingiye ugura mwishingiye nabura ugura jya mu cyimbo cye Umar ibn al-Khattab baramuzi fa in dhahaba ar-rajul himugabara mutagiye walam ya'ud ntagaruke fa inna Umar lan yarhaba man kaffalahu walan yataraddada wa sayunaffidh fihi al-hukm 'iwadan 'an ar-rajul babonye yuko Umar ibn al-Khattab himugabara mutagiye ntagaruke ntago wazana Umar ngo muzane ibikino ubwo wamwishingiye byanze bikunze no ujya mu cyimbo cye ariko itegeko rya Allah rikagira gute rikobahirizwa ada Umar ila shabayn Umar amaze kubona nta musahaba numwe ubashe kuba yazamura wenda ngo yishingire ura musore yagarutse kuri ba basore bazanye Umar ibn al-Khattab bazanye wa mugabo wishe wasalahum arabazati هل يعفوان عن الرجل اسنه مشبره كوبرير مغابو مكمرeka kigendera فرفضا وطلب بالقصاص baranga barabyanze vugat la yishe papa tumurekure gutya la nagomba kwicwa فعاد عمر agaruka kunshuro ya kabiri yas'al amman yukaffil الرجل asaba niba hari wakwishingira nde yakwishingira uyu mugabo فقام أبو ذر أكوكانيا أبو ذر أهتهجرك وقد خط الشيب خطوطه به أبو ذر يرى مزق سازا أرو مسازا ومزق كرة فحاول عمر أن يثنيه فقد كان لأبي ذر مكانة كبيرة في قلب عمر بن الخطاب رميت ويا ويشرا ويا أبانا ويا يا بيا هارون ويا ويا كبرتي كبر رجع أبو ذر نمغانيا وأبو ذر ممتما وانده وعمر بن الخطاب رفقت لا وما زي القرآن هاجر وين هاجر وين شاك وين ده هبوني كوندي شوف قاعد يكون في كنا عمر يوم فقد شو ولا كبر عنده أبو ذر كوي مسا يوم قبلنا كموسى نرى مكاتين هاجر كي بلانغو ما عمر تاني تجي كل يوم قام بكويتو uyu Abu Dharr naramuka mutakaje hari byinshi amukemurira gari byinshi amufasha gari ubujyana mu butandukanye yarakimukeneye mu bwambo butegetsi bwe no mu buyobozi bwe wa khafa an yadhhaba ar-rajul wa la ya'ud Umar ajiri impungenge yuko uyu mugabo aramusagiye ntagaruke wa yatarra Umar li tanfidh al-hukm byaba ngombwa yuko Umar agomba kubahiriza itegeko fi Abi Dharr kuri Abu Dharr faqal hal ta'rifuhu أبو ذر عمر رجع بس أبو ذر رمجت يقول مقبر موزي فرد أبا ذر لا أبو ذر سبزت وياه هاجو موزي فقال عمر مبزتي كيف تكفله نقول وامنيش ينجرا فقال ماذا أبو ذر رفقتي تبدو عليه علامات المؤمنة لذا فهو لن يكذب وسيعود أتي والله بلا سنها هو يوم فيته ibimenyetso bigaragaza ko ashobora kuba ari umwemeramana ntagashobora kubeshya azagaruka kana li ittifaq an yadhhab ar-rajul li usratihi ala an ya'ud ba'da 3 layalin bagiranye amasezerano yuko uyu mugabo agomba kugenda akamara mu rugo rwe iminsi 2 ku munsi wa gatatu akazigira gute akagaruka kugira ngo hubahizwe itegeko wa marra al-waqt wal jami' yatarqab bakomeje gutegereza umunsi wa mbere urangira umugabo ntagarutse umunsi wa kabiri urangira umugabo ntagarutse ku munsi wa gatatu nanone uragera umugabo reka shwida ntago ari yaza yataraqab bose barategereje wa qabla maghib ash-shamsi biqalil abutangiye kugoroba abantu bose batangiye kuririmba Abu Dharr banabona ko byarangiranye Abu Dharr izuba ritari ryarengaho gato yabagiye kubona babona fa idha birrajuli abagiye kubona babona wa mugabo ari marahinguka fakabbara aljami' abantu bose batangiye gutura takbir bavuga alhamdulillah Abu Dharr ararakutse wasa'ala Umar ar-rajula عمر جبز wa mugabo namubwira ati lima atait wa kunta tastati'u al-harba
kuki ugarutse wa mugabo kandi byaragushobokeraga kuba wahunga ولن نصل إليك نربط قولكم من يوارزوا فلا أحد يعلم عنك شيئا نهانوم يمبرهنغا وفيت أمكرو كل ونهامون كوزي فأجاب الرجل ومغبو أرانجا سويس عمر أمجاتي الله يعلم أريكو نبغم يمتانزي الله ربيزي لذا فقد حضرت تارك أولادي بلا آعل أو معين نيوم هم فنغروتسي الله نوبيزي niyo mpamvu ngarutse tizabana banjye badafite icyo kurya na kimwe batanafite n'uwabitaho ngo agicyo abamarira nadhara Umar ila ash-shabayn Umar yasari baba basore babiri wasalahuma ma ra'yahuma aranja rabaza ati murayibona mute mwa basore mwe bakashaban babasore bahise baturika bararira mimma ra'ya kubyo babonye waqala baravuga bati laqad afawna anhu ya amira almu'minin lisidqihi wallahi tuwamubariye kubwo kubavugishije ukuri turamubariye kubwo kuba avugishije ukuri ntago dukeneye ko bagira gute ashobora kuba yakwicwa kabbara Umar ibn al-Khattab itatora takbir aravuga Allahu akbar waqal anjarafugati jazakum Allahu khairan ayyuha ash-shaban ala afwikuma imani bongera ibyiza yemwe mwabasore mwe kubwo kuba mugize imbabazi mukabarira uyu mugabo wajazaka Allahu khairan ya Aba Dharr nawe imani kongera ibyiza yewe Aba Dharr farajta ala hadha ar-rajul qurbatahu kuko ni wowe mpamvu yo gutuma uyu mugabo arokorwa bino bigeragezo yaragiye guhura nabyo wajazaka Allahu khairan ayyuha ar-rajul arabgati nawe imani kongera ibyiza wa mugabo we lisidqika wa wafaik kubwineza yawe no kuvugisha ukuri kwawe no kuzuza isezerano qissa bagaragwa Allah yaba yumvikana uyu munsi wa none ahangaha mbaza umutima wawe n'itsu wawe ese ninde wawe uri tayari kwitangira mugenzi we kandi atamuzi kubera